Kinhuan kaseng kinang rap menta kastap hakabal alam kamadu present kahil Farmer Union uba komandar Shangpliang barwan ni kendu markmat yulat ke jela halor beso ikimat baper jong kajing kinong rap ba kajing du nong ke bakraw hakini ke arsnam bawan uni kunyang jimpang coronavirus ha ke jela jengi ni sungkumen sibun menta kasi nama nagaleng jengi kum ka seng kinong rap hapo ka syatri jong ka Hills Farmer Union ni layo banyak kendu yau lat jong ka jela Meghalaya bat ngi sngo kumen sibun ba nakaleng jong ulat upun pau ke jing sungkumen banyak kendu ya kinong rap jong ka jela langba jongi kinong yalam bat dia keren ikatu kene kiman tiba kum kinong rap kidon kam kabanding kong kabangila ya keren bat ulat ke jela kadai hakabai dei bat ke jing dunong jong kinong rap nakadau jong kene ka klam covid hakini ki arsnem ki baladap nila pensngo sya ulat ba kane ka ayom klam kila don shibun ki jing dunong kamtam hakitu por lockdown bangi yo shu keban di light load ki mar ki jongi bat ke jing herdor jong ki mar ter tingila ong ba nagleng jong ulat uni keren lem bat ka sarkar India ba kumno nyo ban ai ki relief lane ka jing yarap financial assistance namta ki nongrap jong ka jela Meghalaya kabaar nilaya keren sani ba hakabay bat kene ka skim PM Kisan kene ka skim PM Kisan kabala wanra da ka sarkar India ka ailat ikinongrap bakinyo ka pisa mar hajar man la ka kwartar kabalong kuban riu hajar ka sisnem dan rei hapo jong kene ka skim kim sim lakan thup setia ya kini kinongrap kibom don ya ka jakala jong henrei kiba tresitom pade kiba rep ha jaka raj kiba rep ha jaka jong ka hima kiba rep ha ki kajaka jong ki kur kawai pada ka bakta bhayangi kinong rap kabangila yathu syaulat ke jela kadai halor kene jing 4 kilo hadu mentaru pilada piken mau hakapor bangile ciyudu ngilai kran bat usim ulapan mi ya katuka hukum banum 4 kilo syu ya kimar kinong rap hayudu nrei hadu menta kadang ya jia ngila pen sngo haulat ya kaneru bat nagleng jong ulat ngitsdam satu klar lem halor kane kabasau ngilai kran hakabedi bat kene ka market intervention scheme kai kene ka market intervention scheme apo kari India kadon kene ka minimum support price hakabala apa ka base price lane ka dor ka minimum juki marep dan re ka jela ka jungi bat ki bebun kini ki marep balapan mi da ka sarkar India kim hap apo kene ka minimum support price tingila terwa sya ulat ka jela ba unia kren nama kadon ka existing scheme ka syong tengah ka sarkar jela bakan pentrikam bat kata kadai ka market intervention scheme ka market intervention scheme kadai kum kanuksa menta shubu sosa ukubi tane ubiskot ulah hiardor hadu shitingka artingka lane sandingka de lapnum no ginong rap kidiban kemri ban duna ya kasipau tingka ta ujur den rei baklahiar kayau dan nakleng jeng ka sarkar India kadiban ai kadiban yarap ya kata nyupsan persen bat ka sarkar jela kan yarap arpusan persen na kata ka jing na sibu na kasipau ya kan nyau tingka namar sibu lai tingka uhiar te nyau tingka kadiban baino ka sarkar India bat ka sarkar Meghalaya lengba kane ka scheme ka bangi khot ka market intervention scheme lat hakabaya dei bat kane ban warra ya kini ki scientific storage lani kini ki cold storage kiba khamsuk bangin store hane ka jela jongi ko ki ka electric ka kham jinjar dan rengi kwa bandon da ki solar lani kino ki low cost storage bangin bu hakini ki jaka shinong ki jongi kenang bala da ka hiardor kini ki mar ki mata kini yo ban store kinong rap kumbashibnai arbanai ki sadipat hakapor bala biang dor nangta ngilai keren ro hakabede bat ban kam pen klan chuchu ban kam pen boni kini kiyau border kap kiyau kaput bat ka Bangladesh nang bikin nongrep bijungi ki basyong basa kini tan kaput kini yo ban ya di lai loy bat ka Bangladesh bat kin penya ikimar hakte ki kaput nang ban long jing mentoy na menta jing nongrep ulat shim la pen ula ayangi ki jing kemen namar baula ong baya kini ki jing dawa ya kini ki mat ki bangila leira hapo sita yau un saya keren bat ka sarkar jela ki badai ki mat jong sarkar jela bat ka sarkar India hakabede bat ki mat ki bangila warra namta kabede bat ka sarkar India te kata ka dijingi keren jungi parulat dari sukumen paula ay kata kijing kular bahapo sitayau un persyang ya kaban penbaik igni ki point kawai hadin kawai ulat namar pet pi ya kani kabede bat ka PM Kisan ka sarkar Meghalaya kamla ban le ai ka syong ha ka sarkar India bakan menjur ia kata ya kikat to ni kendon ban ong bangisya ban apply ya kini ke PM Kisan lengba lada kimdon ya kini ki kwat jakala jong rei habaki surep wai hak per jono ya kani ka government of Meghalaya kamla ban le ai ka syong ha ka sarkar India nak kata kadau nilai ya kendu ya
ulat jong ka jelai katkum ke jingkhen jongi warla kamlong spesifik ringidon sanlak tam kinong rep kata katkum ke jingyo jingkhen jongi hendai kidang bun susu bania kata te kibala pendrung dekot ceka Hills Farmer Union kilong kumba silak sanpau kentup nagaro Hill sanpau hajar bat ceka neka kasih Hill silak kasih Hill janji Hill silak tam te kibala yo pada ya keneka PM Kisan kilong arlak duna te kidang bun kibom pat yo kawai kadai nang haban priang jing sisya baki menkam mensua kidon ke jing sngo siir ban apply ya keneka PM Kisan namar ki jing persutu bakla ndai hadin bakleng juga union kala lej ban ai ki awareness nak leng juga norep kila kam sngo singan ban apply ya kene bat mentali lei kila ya bun ki ba apply bat saka bomyo baden dan kini ki kuat kisla haban penbiang kelada pimdon ke jekala jong ke mio habdon ke dulir ke kabak main ke dulir rei kabak kiwi ki kuat ke kam tangi ke bank account badi ke epic dan rei kabak kam kungsan kene ke ka kuat jaka de kibun bah kinong rep kibom don jekala jong isu rep wai kumbangal ong mene aga jeka kur ke jeka jong karai lane bagi suwai nak riu simet rumjo de kimyo ya kata ting ong ba leng ba ka jing pensisya kala banlong leng ba ka union kala banlong leng makirang ba sinong kala banlong da keno ka bor ba ngidi ban pen i ba uni nong rep udi ba rep sisya ka jeka jono ya kineru le ban de ban ailang kan hono kapo kene ka PM Kisan namar ba kene ka skim ke jong ka government of India te ngimkwa ba weru nong rep unduk ya kene ka jing mentoi ke bala banra da sarkar India batu menteri jong ka rep karyang dan nakaleng juga sarkar jela kala da tho ya ka city sya ka sarkar India ba on priang ya kini kinong rep kiba bomdan ya ka kot jeka reka sarkar India hadu menta kampat jubab na takadau dilawan kenang bani kendu ya ulat unia keren bekas sarkar India ban le no kamkloy ya kene